ba ka kerwo bala penmi do Archbishop Most Reverend Archbishop Victor Lingdo haka arpunyau tarik kala lengkot hajar arpusau ulaong ba da kajing skongu ya ublei bat ru da kajing angnut bas kem joka jalan yamba ban kam penjana ya kajing sumar ya ki para banget haka balang bat ru ban penkam bha ya kajing syakri blei ha pedeng ki para banget ha kajing imensiem jongki la penkha ya ka parish mau pedang na ka parish penthor umkra ute unong alam bah kli du jaga jalan yamba ulong ru ba kate karai kadai harangkat ka jingdan lang ki dekot ka council jaga jalan yamba uparish pris jaga penthor umkra bat kirang ba balang ula kerpa deki para banget bakin duai naga benta kate ka parish bathamai